Halleluja. Slava i hvala i čast Bogu na nebesima, našem Otcu nebeskome. Halleluja, amin. Dobro večer i blagoslov Boži, narod Boži. Dobro došli večeras na proučanje reči Boži. Da slavimo, hvalimo Boga nebeskoga, amin. Dobro došli, dragi prijatelji. Bog sa nama i uveče, amin. Večeras ćemo proučavati, večeras proučavamo znači temu šta je žig zverin. Šta je žig zverin? Zadnjih nekoliko godina puno smo govorili o tome, kao i naša grupa, starešinska grupa. U ime starešinske grupe vas pozdravljam i želim blagoslov Bože svima. I mnogo drugih ljudi, mnogi drugi proučavači Biblije, istraživači Biblije, su govorili o ovoj temi, ispitavamo ovu temu. Naravno, još uvijek nije kraj ispitivanju, uvijek možemo naći nešto novo, uvijek otkrivamo nešto novo, ne? Boban, Monika, Eftimča Dimitrovski, blagoslov Bože, dobrodošli. Naravno, nije lako da sve razumemo u Bibliji, pogotovo knjiga Otkrivenja, jer Otkrivenje je stvarno, možda mogu reći slobodno 80 pa čak i 90% simbolike, puno sa simbolikama. Tako da čovjek stvarno treba da bude veoma ispunjen Duhom Svetim kad proučava te teme, da bude posvećen Bogu sve više i više, da bi primio svetlosti i znanje o istini koji piše u Otkrivenju. Ovo ja pozivam par prijatelja, dragi moji, da proučavamo reč Božju svi zajednički, amin. Pozovite vi vaše prijatelje, zašto ne? Zašto ne, dragi moji? Jer, šta znaš, nekome će možda biti posljednji put da sluša reč Božja, tako? Nekome će biti možda prvi put, ali nažalost, mnogim ljudima će biti posljednji put da slušaju reč Božju, da slušaju poziv Božji, da se pokaju i obratu. Jer samo Bog zna dan našeg počinka, odnosno naše smrti. I zato, dragi moji, uvijek budemo budni, uvijek budemo predani Bogu u zajednici sa našim nebeskim Ocem. Jer šta je vred da sve dobijemo, dragi moji, a život večni izgubimo. Samo da isključim ovo da mi ne zvoni. Ok, zaključio sam ga. Evo, tu je Ismailović Kazim, Miki Merem, dobrodošli, blagoslov Božji. Znači, proučavamo temu koja nosi naslov šta je žig zverin ili šta znači, šta može biti, kako pobediti tu slabost da ga primimo, jer mnogi će ga primiti, htjeli, ne htjeli, ne. Mi smo puno puta proučali o tome, ali nije na odmet da ponovimo to saznanje, tu istinu o tome šta je žig zverin. Jozef Rečić, Miki Merim, dobrodošli braćo. Bog sa nama i u večer, halleluja, amin. Znači, dragi moji prijatelji, narode Boži, evo ja sam podelio koliko sam mogu, što mogu, što ne mogu, više ne mogu, naravno. To što može da se podeli, deli se tako. Ajde da se molimo Bogu, ajde da slušamo jednu veoma lepu pesmu, Čisto srce Bože daj mi. Vjerujem da znate ovu pesmu, ali
Ako je ne znate, evo prilike da je slušate možda prvi put. Čisto Bože sad kaje i traži da mu se ne oduzme Duh Sveti. Nadam se da će biti sad u redu. Čisto srce Bože daj mi. Znači, Ismailović, moj sin Hasan, Ljiljana Savković, blagoslov Bože, dobrodošli. Proučavamo temu šta je žig zverin, šta znači. Haleluja, amin. Eto, toliko znači nešto nije u redu, ali dobra, slava čast Bogu. Koliko toliko čuli smo jednu lepu pesmu koja slavi i hvali našeg Boga. Ajde sada mi tražimo Bože vodstvo u molitvi. Oče naš koji si na nebesima, sveti svemogući Oče Bože naš. Slavimo te, hvalimo te ovog momenta, ovo veče, za tvoju veliku milost da smo zdravi, živi i čitavi. Milostiv si, žalostiv, sporog na gnev, pun ljubavi prema nama, haleluja. U ime Isusa Hrista te slavimo, hvalimo Bože i ovo veče, vodi nas svojim Duhom Svetim, haleluja, amin, amin. Narode Bože, dobro večer, blagoslov Bože još jedan put. Cecil Korni, dobrodošla Ljiljana Savković, ok, pročitao sam te. Dobrodošli, blagoslov Bože, znači proučavamo temu koja nosi naslov, znači šta je žig zverin i šta je znači EU ili Evropska unija. Znači šta je žig zverin i šta je EU, šta može značiti Evropska unija. Znači žig zverin i Evropska unija, šta je žig zverin, šta je Evropska unija. Da li ste nekada razmišljali o Evropskoj uniji, o NATO paktu, o Sjedinim Američkim Državama, o papstvu? Dragi prijatelji, narode Božji, znači večeras proučavamo ovu temu da vidimo šta znači žig zverin, šta znači Evropska unija, šta znači NATO pakt, Sjedinjene Američke Države. Starešina Milja, dobrodošao, brate, blagoslov Božji. Prijatelji moji, narode Božji, pamtite jednu stvar. Onaj ko ne proučava Sveto pismo, Bibliju, u 21. vek teško njemu. Govorim znači za čovječanstvo koji priznaje reč Božju, Bibliju, Sveto pismo. Govorim za vernike koji se nazivamo hrišćanima. Govorim znači za narod koji kaže da smo Boži narod, da smo Jehovin narod, da smo sluge Hrista Isusa, da smo učenici Isusa Hrista. Teško nama ako mi danas ne proučavamo reč Božju kao nikad ranije. Mi se moramo snažiti i krepiti reči Božjom i sa znanjem iz reči Božje. Juksel, dobrodošao, Lela, blagoslov Božji. Znači, treba što više i više da se punimo znanjem od Svetoga pisma, jer Sveto pismo je sve, dragi moji, i proročanstvo, i istorija, i sadašnjost, i priprema za večni život, jer to živa voda koju nam je Bog, Jahve dao, haleluja, amin, amin. Ajde sada pređemo na drugu sliku da ispitamo malo bolje sada, znači EU. Vama je veoma dobro poznat ovaj znak, ova zastava, ova oznaka, ovaj amblem. Cecil kaže neka ruka Boga našega bude sa nama i neka nas njegovo pouči šta će se dogoditi u skoroj budućnosti. Amin, sestro, amin. Dragi moji, šta mislite, da li možemo živjeti bez digitalizacije? Bez Evropske unije, bez Sjedinjenih Američkih Država, bez NATO?
Дали една земја у свету данас може живети без ових установа? Европска унија, Сjedinjene Амерички, НАТО и скорошна дигитализација новца и не само новца, свега, информација, возачких дозвола, банкарских сметки, личне карте, пасоша, све ќе бити дигитализирано, драги мои. А веќе почело на велико. Пријатели мој, нарде Божи, ево кој што е сестра Сесла написала, нека рука Бога нашега, значи, буде са нама и нека нас поучи шта ќе се дојде у скори будучности. Ајде вечерас да мало се поучимо. Затоа во питање за размислење, слободно напишете на коментари ваше мислење, драги мои. Било да се слажете, било да не се слажете, било да имате ваше мислење или откривено од Бога, jer svaki jedan od nas može imati otkriveno od Boga ako proučavaš Božju, ako u zajednici sa Bogom u Bibliji i ako slavi hvali Boga. Filip, dobrodošao, brate Asanović, Jugoslaviju su kopirali. Da, ali u negativnom smislu. Jugoslavija je bila pozitivna država, Filipe, a Evropska unija jedna satanska ustanova, stvarno kopiraju Jugoslaviju, ali u zlu, u negativnom smislu. Nažalost, nažalost. Sada ponovo pitam, napišite slobodno, znači na vaše komentare, da li možemo živjeti mi danas bez da budemo članice ili članovi Evropske unije ili deo Evropske unije. Bez USA, znači Sjedinjenih država koja izigrava svjetskog policajca, bez NATO pakta, bez digitalizacije koja će se uskoro dogoditi. Da li možemo ili ne možemo živjeti? Filip kaže, druga stvar koja je čitao moju borbu od Hitlera, znao 90% ljudi kopira iz Hitlerove knjige, tako je, Evropska unija, tako je, brate. Katica Matković, blagoslov Boži, dobrodošli. Znači, možemo li mi živjeti bez ovih ustanova, dragi moji, i bez ovog sistema? Ja vjerujem da mnogi ljudi koji danas žive ne mogu da zamisle život bez Evropske unije. Vi vidite, skoro iz celog sveta dolazu imigranti, dolazu izbeglici, dolazu ljudi koji traže bolje život. Gde? Evropska unija. Ko ide u Sjedinjene Američke Države? Idi tamo. Jer je to deo, znači, isto kao Evropska unija, pa to je Sjedinjene Američke Države. To ti je, znači, to vam je, braćo moja, Amerikanska unija, država. Oni imaju 50 država, sad zaboravio sam tačno, ne uzmite mi zadrž, 50 država mislim da je, ili 51, koji su se sjedinili, postali Sjedinjene Američke Države. Ovo nije ništa drugo nego imitacija isto Sjedinjene Evropske Države. Jel tako ili nije tako? Sada, sve okej. Dobro je što u ovim državama postoji blagostanje, ekonomski prosperitet. Dobro je da u ovim državama, u ovim zemljama postoji, znači, dobar život. Ali, dragi moji, prijatelji moji, narodi Boži, da li osjećate ili primećivate nešto ovdje čudno u Evropskoj uniji, u Sjedinjenim Američkim Državama, pa sve članice NATO pakta? Da li primećate nešto neobično, nešto što nije u redu? Šta mislite? Napišite slobodno. Sad sam u toku proučavanja uloga jezuita u svim domenima, kako u verskom, tako i u političkom sistemu. Bog da te vodi, blagoslovi se. Dragi prijatelji, možete li da napišete na komentare šta mislite o ovome sada što govorim? Znači, možemo li živjeti mi bez ovih država, bez ovih članica, da budemo članovi ne, ovog onoga? Vidite da vam kažem nešto sa Makedonijom. Znači, vi znate da sam iz Makedonije, iz Skopje. Dok su bili ljudi koji su se bojali Boga i koji su bili za Boga, kao Nikola Gurevski, kome su nalepili na lepnicu da je kriminalac, mafijaš, samo zbog jedne stvari, što je kupio kao blindirani Mercedes za predsjednika ili za vladu, ne znam tačno šta, koji košta 600.000 evra, kao uzeo, ukrao tamo pare, kao košta mnogo manje. Onda je predsjednik Srbije Vučić izjavio, znači, javno
da isto i oni su kupili i prethodna vlada, prethodni predsjednik u Srbiji isto takav Mercedes, iste firme, blindiran, isto košta 600.000 eura. To znači nema nikakve, Šeribena, dobrodošla sestro, blagoslov Boži, da nema nikakve osnove za ovu optužbu novog čovjeka, ali čovjek je bio, znači, privrzan je bio, znači, iako je pravoslavac, privrzan je bio, znači, uz Boga. I on i njegova partija kao vođa, znači, one se zovu VMRO DPMN, ovo nije politika, samo vam kažem, znači, stajanje, kako, što, ko. Daniel, dobrodošao, brate, blagoslov Boži. I oni su se držali toga da Makedonija treba da ostane država koja poštuje Božji zakon, Božje zapovedi. Kao što je, na primjer, da se ne smije ženiti muž sa mužem, odnosno da država to blagoslovi da im da venčanicu, žena sa ženom da se ne smije ženati, udavati ili ženiti, sad ne znam kako da kažem. Zatim, nisu htjeli po nikakvu cenu da budu članovi Evropske unije, da Makedonija bude član Evropske unije, po nikakvu cenu da bude član NATO pakta. Oni su mu zapretili, braćo moja, ne znam da li znate tu stvar. Vidite li kako je to zver? Zašto se kaže zver? Pazite, ponovit ću jednu stvar. Znači, sve ovo zajedno, znači sve ove ustanove, sve ovo što sam vam govorio o Evropskoj uniji, o NATO paktu, Vatikan, Sjedinjene Američke Države, sve je to u jednom paketu i to je sve zajedno zver, odnosno ustanova koja hoće da uspostavi žig zveri, danas žigosa. Dušan Farkas, dobrodošao, blagoslov Boži, brate. Imaš svaki jaki narod, nekom kad pričaš oni svesni na kraj da ih ne sudim jer svako ima svoju misao. Tako je, sestro Liljana. Šta da im radimo? Ali naše je da mi ne čutimo, da im govorimo istinu. Pa oni kako hoće. Sada, znači sve ove zemlje, sve ove države, svi ovi političari žele da uspostavi prisilnu vlast tog Nikola Gruevskog, koji je bio, znači, premijer ministar, predsjednik vlade u Makedoniji 11 godina, su prisiljavali, znači, silom milom da prihvati sve ove sodomske i gomorske zakone, dragi moji. Vršen je veliki pritisak na njemu i na kraj su mu zapretili da će mu biti prvo ženu i djecu i na kraju njega. Čovjek pobegao azil u Mađarskoj. Sad ne znam kad više nije na vlast Orban, jer i on bio isto tako kao Nikola Gruevski, Bog da ga blagoslovi, katolik, ali pravi katolik, znači koji želi da bude koliko što je moguće, znači uz biblijska pravila, uz Boga, i nije dozvolio ni on u Mađarsku da takve stvari se dešavaju i takve zakone da se prihvaća. Jozef Rečić, dobrodošao, Gabriel Radu, blagoslov Boži, dobrodošli, Bog sa nama. I sada, dragi prijatelji, interesna stvar je to što, vidite, i Orbana su srušili sa vlasti i sada i sam Orban ne zna šta će biti sa njim, kao i Nikola Gruevski, ne zna se šta će da radu sa njima. Ne znam, Bog nekim pomogne, Bog nekim blagoslovi, neka ih čuva, da im ne padnu u rukama, da nađu pribežište. Jer svako ko se ne pokorava novom svjetskom poretku, odnosno zveri, a zveri, kao što ćemo govoriti i sad, Sjedinjene Američke Države i Vatikan, a zajedno uz njih i Evropska unija i NATO pakt. To je sve jedan paket, dragi moji. To je kao jedan paket. I Smilović kaže, jer Jehova je naš sudija, Jehova je naš zakonodavac, Jehova je naš kralj, on će nas spasiti. Amin, amin. Tako je Ismilović kaže, Bog da te blagoslovi. Dragi moji prijatelji, ajde da setimo sada šta je Hristos rekao u Evanđelju po Luka 18. glava 8. stih. Evanđelju znači po Luka 18. glava 8. stih. Ali sin čoveči kad dođe, hoće li naći vjeru na zemlji? Da li ste razmišljali nekad zašto je Isus ovo pitanje postavio ne svojim učenicima u to vrijeme apostolima, nego nama, mi koji živimo u 21. vijek, vek Hristovog dolaska, posljednji vek, nema više vekova posle 21. veka, dragi moji. Znači, zašto je Hristos
Pita ovo, pa upravo zbog zveri, dragi moji, znate otkrivene zver sa 7 glava i 10 rogova, znate tu sliku, znate taj pojam, znate, vi koji proučavate Bibliju, Božju reč, znači čitali ste, znate iz otkrivena da zver ima 7 glava i 10 kruna i juri na one i bije se, bori se protiv onih koji imaju veru u Isusa Hrista i čuvaju Božje zapovesti, 10 Božje zapovesti, Božji zakon. I Hristos sada pita, ali Sin čovječi kad dođe na zemlji, hoće li naći veru? Dragi moji, znači, uskoro znači sve države, evo kao što sam ovdje napisao, sve države znači, kao i prva zver Vatikan, znači imamo dve zveri u Vatikanu, prva zver je Vatikan, druga je Sjedinjene Američke Države, oni 100% aktiviraju paket sistema žig zveri. Znači zapamtite, žig zveri je paket sistema ili paket zakona ili paket znači naredaba koji se more izvršiti. Sada vlada mali rok, Bog da te blagoslov Filipe. Đuđa Petrović, dobrodošao. Prijatelji moji, narode Božji, vidite li zašto Hristos hoće da nas opomene, da se setimo da je on predvideo prorokov da ćemo uskoro biti okruženi sa svih strana sa neprijateljima, dragi moji. Vidite, malo po malo, sećate se pre 5 godina, 6 kad smo počeli kao starešinska grupa da propovedamo reč Božju, 2019. godina, od tam negdje novembra, oktobra, decembra, zaboravio sam, ajde neka bude decembar. Sada smo 2026. godine, znači prošli se punih 6 godina, kad sam govorio i druga braća naša ovdje u grupi, starešinska grupa, kad smo govorili znači o tome da će cijeli svijet pasti pod Vatikanom, to jest pod Sjedinjenim Američkim Državama, to jest pod NATO. Znači prva zver Vatikan, druga zver Sjedinjene Američke Države. Vatikan znači vodi i upravlja i sa Evropskom unijom, i sa Sjedinjenim Državama, i sa NATO paktom, i sa svim državama sveta. Još nekoliko, sećate se, u to vreme su bili, znači još su bili van njihovog dometa, van njihove vlasti su bili znači Kuba, Venezuela, Severna Koreja, Iran i Belorusija, ne, tako 4-5 država, 5 država, da. Danas, 2026. znači, oni su srušili, znači, Venezuelu, savladili je, uzeli po svoje ruke, po svoju upravu, sad su navalili, znači, na Iran, uskoro će početi, nevjerojatno, sa Belorusijom, Kuba i Severna Koreja. Šta će biti tačno, ne možemo reći, ali neće biti dobro, to znate, to znajte. Neka nas Isus drži, jako verujem da nam dao Svetoga Duha silu, amin, 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 šeribana, tako je. Jako nam je to potrebno, bez Duha Svetoga teško nama. Sada, kad budu završili, znači, sa Iranom i Belorusija i tamo Kuba i Severna Koreja, oni će uvesti, znači, paket zakona koji se zove nedelni zakoni. Nedelni zakoni. Vi vidite, u Makedoniji su već počeli, već koliko ima, 5 godina, ne znam koliko tačno, 4-5 godina, 4 godina mislim da je počelo, pre 3 godine ili 4, počeli su nedelni zakoni, Crna Gora, Hrvatska, znači ranije u tim zemljama, to su pravoslavne zemlje, dobro, Hrvatska je katolička, ali u tim zemljama, znači, nedelja je bilo običan dan, ko želi da radi, radi, ko ne želi da radi, ne mora da radi, ali sad su ga nametnuli, znači, kao državni praznik, gdje ne sme da se radi. I zovu ga tačno nedeljni zakon. Mi, adventisti 7. dana, naši pioniri, znači kad su osnovali adventni pokret, adventističku zajednicu, oni su govorili, znači istražujući Sveto pismo, znači pre 170 godina, da će Amerika izdati nalog, izdati znači zakon da se svetkuje nedelja kao dan Božji, znači kao četvrta zapovest koja je u originalu subota. I oni su rekli da će ti zakoni da se zovu nedeljni zakoni i to se ostvarilo, dragi moji. Našim očima vidimo, našim životom svedočimo da to što su oni istraživali u Bibliji pre 170-160 godina, ostvarilo se. Zamislite, Makedonija, Crna Gora, nikakve banane, male države,
da bi su udvarali znači, Vatikanu, pavstvu, da bi su udvarali Americi i Evropskoj uniji. Oni su pre nego što Amerika izdaje zakon i Evropska unija, taj zakon i Vatikan po celom svijetu, oni su već proglasili nedeljne zakone u našim državama. Božja reč se ostvaruje, dragi moji. Vidite, šta kaže Božji zakon, 10 zapovesti? 4. zapovest o suboti. Ko je prvi svetkovao subotu? Čovjek ili Bog? Bog. Bog je bio taj, kad čitamo, evo čitat ću vam, znači odmah na početku, kad je stvorio naš svet, našu planetu, čovječanstvo, 1. Mojsijeva, 2. glava, od 1. do 3. stih, šta kaže? Znači 1. Mojsijeva, 2. glava, od 1. do 3. stih. Tako su bili dovršena nebesa i zemlja i sva njihova vojska. Do 7. dana Bog je dovršio svoje delo koje je načinio i 7. dana je počinio od svih dela koje je načinio. I Bog je blagoslovio 7. dan i posvetio ga, jer je tog dana počinio od svih svojih dela. Kratko i jasno, dragi moji, par reći u 2-3 stiha, Bog nam daje izveštaj, znači, ko je taj prvi koji je svetkovao subotu na ovoj zemlji, na ovoj planeti, na ovom svijetu? Pa sam Tvorac, sam Bog, dragi moji. I ko sam ja sada da to menjam, da kažem, to je evrijska ustanova, to je evrijski praznik, to je za Evrije, to je za... Pa šta je Bog? Je Bog Jevrijin? Šta je Bog, dragi moji? Strašno, užasno kako je hrišćanstvo se udaljilo od svete Bože reči. To je strašno. Što umjesto da se približe Bibliji, oni su otišli pa tradicijama, ova knjiga, ona knjiga, ovaj pisatelj, ovaj kaže tako, onaj kaže tako. E sada, dragi moji, uskoro sve zemlje, znači, slede USA. Kako? Kao što slede u filmovima, u ponašanjima, u svakojakim zakonima, sodomskim, gomorskim, venčanje muškarca muškarcom, žena sa ženom i tako dalje, uskoro sve zemlje sledeće USA u nedeljnim zakonima kao i zabrana Biblije. Pa, znači, u taj paket koji zabranjuje pravu veru Boga, znači, izdaće se nedeljne zakon u sve države sveta i bit će zabranjena Biblija kao knjiga koja nešto stvara problem. Zašto će se ovo desiti, dragi moji? Zašto će države, političari, zakonodavci, pa i mnogi hrišćani i svetski ljudi da podrže i da slede USA, odnosno drugu zver iz otkrivena? Pa jednostavno zato što su primili žig zveri. Zato što su već žigosani, dragi moji. Svaki jedan čovjek, bio pobožan, bio bezbožan. Ili treće nešto, ni bezbožan, ni pobožan, tu sredina kao. Sredina ne postoji, ajde da kažemo kao sredina. Morat će da primi ili žig zverin, ili Boži pečat za spasenje. Šta znači žig zverin? Kratko i jasno. Duh satanin, dragi moji. Žig zverin je satanin duh, odnosno daleko bilo od nas, satan u nama. Šta je pečat Boži? Znači, sad neću sve da uđemo u sve stihove da ispitavamo i da istražavamo. Vjerujem da mi vjerujete kad kažem da je to tako. Znači, u Efežanima i u drugim poslanicama kratko i jasno piše da je Duh Sveti pečat, odnosno pečat spasenja. Znači, kad imaš Duha Svetog u sebi, ti znaš šta je volja Božja i ti primaš pečat Božji na čelo. Zašto na čelo? Pa zato što ovdje je naš mozak, dragi moji. Kako komunicira Duh Sveti sa nama, Bog? Kako komunicira? Preko mozga, preko uma. Um je taj koji komunicira, um je taj koji razgovara, um je taj koji upućuje molitvu, um je taj koji ima zajednicu sa Bogom. Ne ruke, ne prsti, ne srce, nego mozak. Ovo je duša, dragi moji, naš um. Ovo je centar našeg postojanja. Zamislite čovjeka bez mozga. Šta bi bio on? Šta bi bio čovjek bez mozga? Ništa, mrtva duša, on je živ, ali kao zombi, kao ono filmovi zombi, da, živi mrtavac. E sada, znači, ako imaš Duha Svetoga, ti si zapečačen Božim pečatom, odnosno pun si Duha Svetoga. Ali ako nemaš Duha Svetoga, onda ti primaš žig zverin, jer nema mjesta za Bog u tebe, nego ko?
Бори се две сили. Не заборите, драги мои. Бори се две сили да живи у нама, да командуju sa nama, odnosno da nas vode. Boži duh i nesveti duh demona. Vi znate koliko ljudi su bili opsednuti u vreme Hristovo, pa i danas, dragi moji. I danas postoji puno ljudi delimično opsednuti nečistim duhovima ili u punoj meri 100%, zavisi kako ko. Ima ljudi koje poznam, znači, koji su opsednuti, sasvim normalno jedu, piju, radu, dviže se, ali u određenim situacijama, znači, vidi se da je ispunjen sa sataninom duhom. Čak među nas koji se zovemo hrišćani, to je strašno i užasno. Sada, dragi moji, pitanje je, ako sad jačaš jedući i pijući s vode života, a voda života je reč Božja, Biblija, imamo garanciju da ćemo biti poslušni Bogu u krizu koju dolazi. Jer vi znate Danilo 12. glava 1. stih, onda otkrivenje, kaže da će biti jedna velika kriza, velika nevolja, velika toskoba koja nikad nije bila, ali će se uskoro desiti. Znači, ako sada imaš zajednicu sa Bogom, jedući, pijući iz Biblije, ti ćeš biti poslušan Bogu u krizu koja dolazi, dragi moji. I nećeš primiti žig zverin koji se zove 666, odnosno 666. I pitanje za razmišljanje, kome ćemo biti poslušni? Tvorcu ili neprijatelju? Ajde da se sjetimo Sedrah, Misak i Avdenag. Sjećate se te trojice mladića? Ajde, ovo će vam možda biti jasno kad pokažem sliku ovako. Danilo 3.12, šta kaže tamo? A evo ovdje su judejci koji su postavili za upravitelje pokrajine Babilonske, Sedrah, Misak, Avdenago. Ti ljudi ne mare za tebe o kralju, oni ne poštuju tvojih bogova i nisu se poklonili zlatnom ekipu. Šta si ga podigao? Stigla je, znači, optužba do kralja Navuhodonosora, koji je bio kralj Vavilona, to vreme, znači, veliko, kao sada Sjedinjene Američke Države, jako, kao Sjedinjene Američke Države. I on je izdao naredbu, znači, da se poklone ovom kipu koju sam vam malo prepokazao. I svi su se poklonili. Cijeli narod, svi narodi, tu su bili razno narodnosti i etničke grupe i nacije. Samo trojica mladića, Sedrah, Misak, Avdenago, znači Izraelci koji su slavili, hvalili živog Boga na nebesima, Jahveja, Jehovu, oni se nisu poklonili tom zlatnom kipu i izdate naredba da se ubiju. Ali Bog intervenirao na čudesan način i spasio ove mladiće koji su bili ostali verni Bogu. Šta će biti sa nama, dragi moji? Šta će biti sa nama? Da li ćemo se pokloniti ovim zvijezdama, ovom znaku, ovom amblemu, ovoj zastavi, Evropska unija, ili ćemo se pokloniti Tvorcu nebeskom? Zapamtite jednu stvar. Primanjem znaka pokornosti, žig zveri postaje se prijatelj satana. Znači, kad primiš znak pokornosti, kad se pokoriš, znači, svim zakonima, svim naredbama, svim pravilima Evropske unije, Sjedinjenih Američkih Država, državama u kojima živimo, žig zveri postaje, to se zove, znači, žig zveri, ta pokornost, i postaje se prijatelj čiji? Satana. Sada zapamtite ovu stvar. Odbijanjem da primimo žig zveri, da odbijemo sve te zakone, sve te naredbe, sve te sodomske, gomorske stvari, znači, kad ne primamo žig zveri, šta primamo? Božji pečat. I sada, braćo moja, sestre moja, šta ćemo dozvoliti da bude sa nama? Da budemo žigosani ili pečačeni? Ja vjerujem da svaki jedan koji veruje u Boga, da svaki jedan koji slavi i hvali Boga, bez obzira koja je denominacija, koje vere, ja vjerujem da će svi hteti i hoćemo primiti pečat, haleluja, amin, Bog da nas blagoslovi. Kao ova trojica mladića, šta su se nisu poklonili, znači, pred ovim kipom, tako i mi, braćo moja, neka nam prete i smrću, i zatvoru, i novčanom, i kaznom, i ne znam šta. Mi moramo da se držimo kao ova trojica mladića, da se ne pokorimo ovim državima, da primimo pečat, a ne žig zverin, jer to znači sigurna smrt, večna smrt, dragi moji. Šerbana kaže, mi ćemo trpiti 3,5 godina da trpimo, Isus bit će sa nama, amin. Dragi moji, pazite, velika borba za život, ne? Danas vlada borba za život, za opstanak. I za ovaj večni, i za prolazne.
prolazni život dobija žig zveri, dragi moji. Ko se bori samo za ovaj prolazni život, on dobija žig zveri. A onaj koji se bori za večni život dobija pečat Božji. Šta imamo na našim čelima, narode Božji? Šta imamo na našem mozgu? Euro, dolar ili večno Božje carstvo? Od toga zavisi da li ćemo imati pečat Božji na nas ili ćemo imati žig zveri. Pazite, velika je stvar ova. Danas svet je se predao materializmu. Mnogo ljudi vole novac. Obožavaju ga. Pazim, svako naravno voli da ima novac. Bez novca nema života. To je apsolutna istina. Ali problem je, imaj ga ti u milionama. Imaj 3 milione evra, imaj 5 miliona, 100 miliona evra. Ali da ne budeš u njih zarben, da ih čuvaš i da ih voliš. To je problem, dragi moji. Obožavanje novca. Kao što su ovi ljudi obožavali, znači taj zlatni kip od 30 metra visok, to je bilo strašno skupo, tu su bili tone zlata, pali i obožavali ga. Tako danas čovječanstvo pao je pred novcem, pred evrom, dolarom, švajcarskim franokom i ne može poslije toga da zamisli život. On želi da ima što više. To je problem, braćo moje. Ti imaj para, ali uživaj u parama, koristi ih za dobrobit, za dobre stvari. Neka imaš i za decu, i za unuci. Ali ne da poludiš za novcem, da ga čuvaš, da budeš cicija, da budeš skržav, kako se kaže to na makedonski, skržav, znači da budeš stegnut. Da, to znači da ti voliš novac, polubio si za novcem, postao si sebičan. To je žig zveri, dragi moji. Tako je Jozo, pečat Svetoga Duha, amin. Problem je znači što materializam, srebroljublje, to je srebroljublje, znači želiti imati što više na stranu, odvede nas na tome da mi dobijemo žig zverin. Jer kad postanemo sebični, nema više Duha Svetog u nama. Da li se slažete s ovim? Da li imaš Duh Sveti ako si ti sebičan, živiš samo za sebi i ne interesirate niko i nikome ne pomažeš? Otkrivenje 12.17 šta kaže, dragi moji? Ajde da se posjetimo. Otkrivenje 12. glava 17. stih. I razgnevi se zmaj na ženu. Znači zmaj, satana, neprijatelj Boži naš. I ode i zarati se sa kim? Sa kim se ratuje, sa kim se bori? Sa ostatkom njezina potomstva. Koje je potomstvo njezino crkve? Prave žene, znači, koji čuvaju Božje zapovjede i drže svjedočanstvo Isusovo. Prijatelji moji, narode Bože, vidite li šta kaže Božja reč? Čitajte Otkrivenje 12.17, čitajte Otkrivenje 14.12. Zmaj, Aždaha, bori se sa onima koji obožavaju Boga na taj način što slavi i hvale 10 zapovesti, drže u svom životu. Trude se, znači, da živu moral, da imaju moralni život, znači život po Božoj voli. Svi oni koji omalovažavaju zakon Božji 10 zapovesti, svi oni koji omalovažavaju veru Isusa Hrista, to je zajednički, pazite, vera bez zapovjedi Božje ne ide. 10 zapovesti bez Hrista nema spasenja. Ne vredi kao Jevreji, oni imaju 10 zapovesti, ali nemaju Hrista, odbacili su. Hrišćanstvo ima Hrista, odbacili su zakon Božji 10 zapovesti. Ne može, braćo moja, to ide zajedno. Vidite li s kim se bori satana? S onima koji drže zapovesti Bože, čuvaju Bože zapovesti i imaju veru u Isusa Hrista. Imaš li vjeru u Hrista Isusa? Jel se drži zakona Božeg 10 zapovesti ili kažeš pa to ne važi više, to je za Jevreje, to je staro. I Bog je star milijardama godina, ne znamo, večan. Ali i dalje je važeć, i dalje je sve moguće, haleluja. Dragi moji, uskoro, veoma skoro, ovaj svet će izgoriti. Ovaj svet će izgoriti, dragi moji. Cecil kaže, ne rizikujemo da imamo pare, država se potrudila da uskoro budemo svi klošari. To je velika istina, eto, posjetila nas sestra Cecil. Digitalizacijom novca, dragi moji, ma koliko bio ti bogat, ako se ne pokoravaš zakonima koji će tvoja država izdati, kako da živiš, gdje da trošiš pare, kako da trošiš pare, ti ćeš biti uličar, nećeš imati ništa. Možda imaš 2 milijarde evra u banku, jer to će sve biti po bankarima. Nema više kući da imamo evre, da imamo švajcarski franak ili američki dolar ili ne znam što. Sve će biti, znači, jedna stvar koja možda će moći pomoći je i uvek zlato. Zlato ne gubi vrednost nikad.
možda one lire, kako ih kažu, zlatnici takvi. Ali to zlato, dragi moji, koji, na primjer, sad vredi, ajde recimo imaš zlato u vrednosti od 100 miliona evra, sad uzimamo jednu sumu, od 100 miliona evra, kad bude bila, znači, digitalizacija, znači digitalni novac, da kažemo, elektronski novac, onda tih 100 miliona evra više ne vredi u to zlato 100 vremena, jer ti ćeš, zato što se ne trguje sa zlatom i sa novcem, nego samo digitalno i elektronski, izgubit će, znači, i zlato svoju vrednost, on će biti u ceni da ga kupiš, bit će skup, ali kad hoćeš, na primjer, evo, hoću da prodam 100 grama zlata, tih zlatnika, da kupim hranu za 3 mjeseca, sad tih 100 grama zlatnika koji su vredili recimo 2000 evra, u to vrijeme možda će vrediti 300 evra ili 200 evra, 10 puta manje. Jer se ne radi sa njima, znači izgubi vrednost. Papirnati novac, ništa neće biti od njega, znači možeš da ga imaš na tone kući, evre, dolare, milijarde da imaš, običan papir možeš da ga baciš, nikoga ne uzima na ulici. Sve je, znači, elektronsko, sve. To će uskoro, evo, Francuska je počela malo po malo, a 2027, znači do godine, od 1. januara, oni hoće to masovno da uradu, znači da se digitalizira sve više i više i više. Po našim crkvama ovdje, znači, već 3. godina ili 2. godina, sad da vas ne lažem, 2 godine, mislim da ima najmanje, već su počeli digitalno da skupljaju darove. Napravili su da izgleda kao korpa i ono, znate, neki digitalni sistem, i staviš karticu i odabereš 5 evra, 10, 20, 50 ili stavljaš sumu 100 evra ti kako hoćeš ili 2 evra kako god hoćeš i počeli su na taj način da skupljaju darove, znači digitalizacija. Već je počela, ali 27. godina će biti masovno. Evo ga, naš Miki kaže, ne zaboravi da ovom svetu smo robovi, ali ako bude izdržao ko bude izdržao do kraja, bude vjeran Bogu, on će biti spasen. Amin. Šeribana kaže, i mećem neprijateljstvo između tebi i žene. Amin. Neka bude to neprijateljstvo za uvijek. Da budemo sa Bože, sa Hristove strane. Haleluja. Amin. Prijatelji moji, narodi Boži, nadam se da vam dobro pokazam ovu sliku. Otkrivenje 14. glava 9. do 11. stih, šta piše? Da li ste zapazili ove reči u Otkrivenju 14. glava 9. do 11. stih? I treći anđeo za njim ide govoreći glasom velikim. Slušajte ovo, dragi moji. Ako se ko pokloni zveru, kipu njegovom i primi žig, bilo da je na čelu ili na ruku svoj, teško njemu, šta kaže? On će piti od čaše gneva Božega i dim muka njihovih diže se u vek vekova i neće imati počinka ni dan ni noći. Ponovo, koji su se klanjali kome? Zveri, kipu njegovom i ko primi žig imena ne zna. Prijatelji moj, narod Bože, Biblija je jasna, vidite. Biblija je 100% jasna, dragi moji, samo treba da je proučamo, samo treba da jedemo i pijemo iz reči Božje. Otkrivenje jasno kaže, znači, ko se pokloni zveri, ko primi žig zverim, ko se pokloni kipu nezinom, teško noji. Pa šta je drugo ako nije, znači, Amerika i otpali protestantizam, kip zveri, dragi moji. Oni zajednički formiraju nedeljne zakone. Skoro sve protestantske crkve, skoro sve, izgleda sve, ali pojedinci koji su u tim crkvama ostatak, Biblija ih naziva ostatkom, se nisu poklonili kipu zveri, nisu se poklonili zveri, nisu primili žig zveri, nisu primili, znači, ni na čelo, ni na ruku žig zverin. Dragi moji, šta je znači žig zverin? Žig zveri je sistem, dragi moji, paket zakona. Nije jedna stvar, nije samo nedeljni zakoni. Tu su, znači, i pokorovanje državi, digitalizacija, prihvaćanje, znači, sodomskih, gomorskih zakona, da kažemo amin, tako je, znači da se ne bunimo, da ne pravimo demonstracije, da prihvatimo, znači, sve ono što nam država servira. Jasno, Biblija kaže da mi treba da budemo pokorni vlastima, tako li? Piše u Bibliji, jer nema carstva ili vlasti koja nije dan od Boga, ali, dragi moji,
I Saul je bio dan od Boga, sećate se. Car Saul, prvi car, oficijalni prvi car Izraela koji je Bog izabrao, Saul. I on je bio, znači, dan od Boga. On je bio izabran čak od Boga, poumazan čak od Boga. Bio je pun Duha Svetoga. Ali došlo je vreme kada se udaljio od Boga, kada je postao neprijatelj Boži, kada je ubio sve sveštenike u gradu Nod, kada je ubio njihove žene, njihove očeve, majke, njihovu decu. Nemamo tačan broj, ali jedan sveštenički grad u to vreme, grad, mi sada za nas je to selo, možda su bili negdje oko 500-600 osoba, možda više, možda 1000 ljudi, među njih puno dece. On ih je ubio. On je naredio da se ubiju svi. I da li treba da se pokoravamo takvom caru, takvom vladaru, takvom predsjedniku, takvoj vlasti koja ubija decu, koji ubija stari ljudi i nevine sveštenike i njihove žene koji nisu ništa uradili, nikakvo zlo? Da li razumijete što hoću da kažem, braćo moji sestre, prijatelji? Znači, ne možemo se pokorati vlastima koji su se udaljili od Boga, od Božih zakona, od Božih vrednosti, od Božih moralnih zahtjeva. To više nije poslušnost, nego to je ludost. Znači, ti slediš ko slijep državu. Ja nisam protiv toga da slušamo državu, da ne krademo, da ne ubijamo, da se ne kockamo i tako dalje, znači droga, ovo, to je sve okej. Ali zakoni koji su u suprotnosti sa Božim principima, tu je kraj, dragi moji, tu nema više pokornosti takvoj vlasti. Svaki digitalizam je zver, tako je, sestramo, zver je Sotona, tako je. Miki pita koji je taj zver. Brat veli digitalizacija, Miki kaže, ima pozitivna stvar, ali ima i negativna stvar, zavisi koja je digitalizacija, isto ko samo mene da pročitam do kraja, kao čovjek ima dobri i loše osobine. Ima pozitivna i negativna digitalizacija. Ajde, ostavimo sve na stranu, Miki, na primjer, ajde, možda ima nešto pozitivno. Šta je najviša negativna stvar? Digitalni novac, elektronski novac, elektronsko bogatstvo, da kažem, elektronske pare, su zavisne od električne energije. Su zavisne, znači, od tehnike. Vi ste svedoci koliko puta je pao, oni kažu, pao je sistem. Na granicu dođeš, da li je to bila Hrvatska, Mađarska ili Makedonija ili Srbija, nema veze, ili Grčka. Jao, redica, treba da se čeka 10-15 sati, pao je sistem i sad čekaju da napravi taj sistem. Znači, pala je tehnika, pala je moć tehnike. I zamisli sada ti ne možeš ništa kupiti 10-15 sata, ne možeš niti prodati. Ne znam da li vam se to desilo, znači, puno ljudi su toliko bili ženi da su im nosili, znači, policije, ne znam šta, sa cisternama ili sa flašama vode ljudima koji su bili na granici, zato što im je pao sistem, pa morali su dugo da čekaju. To je užasno i strašno. Ajde, to je mali problem. Ali ajde sada šta će se desiti, nema električne energije. Evo sada kao u Iranu, bombardiranje, raketiranje, kao Ukrajina i taj deo Rusije tamo gdje se ratuju. Tamo kad ima, kad nema struje, više nema nego što ima. Evo, na primjer, u Skopje, tamo kod nas, puno puta zna da nema struje, pogotovo zimi sada, pogotovo tamo gdje živi romski narod, jer mi smo odmah na udaru kao, ajde, to je geto, to su ljudi, znate, nisu tako vredni, možemo sa njima kako hoćemo. Ne znam, brat Miki i braćo i sestre, da li znate da puno dana nema struje, ni noću, ni danju. Ponekad 2 dana, ponekad 1 dan, ponekad 3 dana, ljudi se smrzavaju ko se greje na klimu, ljudi nemaju nikakav pristup, znači, električnoj energiji. I sad zamislite da je već digitalizacija. Kako bi taj narod kupovao tamo hranu? Kako bi taj narod, da li razumiješ, Miki, što hoću? Znači, nema tu ništa pozitivno. Napiši nam šta je pozitivno. I evo, na primjer, druga stvar. Pre neki dan sam dobio da je sada 15. aprila, znači da pazim, znači dobio sam od vlade, francuske vlade, znači od države, gdje su me obavestili da je 15. aprila, znači upali su, znači upao im je neko sistem za informacije, znači naše carte séjour, odnosno lična karte francuske, pasoše,
i tako dalje, znači jer je sve digitalizirano, neko je upao i ukrao od 20 miliona ljudi, znači naše informacije i naše digitalne stvari, kako, znate ono, znači mislim na elektriku, na lične karte, pa sad može, slobodno oni su za to vreme, sad ne znam koliko je trao taj upad u njihov sistem, za nas tih 20 miliona, sada ne znam da li su i meni tu radili, sad može trojice ili petorice u Francuskoj da imaju moje isto ime i prezime sa istim, znate, sa istim tim stvarima, znate ono tek šta radi ta digitalija i nešto neko da uradi, Bog da sačuva meni ili da uhapse nekog drugog, ni kriv ni dužan. Ali ja sam sačuvao email za svaki slučaj, znači da to pokažem ako se nešto desi. Onda nema i digitalizacija. Tako je, sestro, nema digitalizacija, ali problem je, znaš što je problem? Pa ne možeš kupiti, niti prodati, niti ići na lekar, niti točiti gorivo, ma ništa, gotovo, sav se blokira. Pazite, oni imaju takvu stvar, znači, ko bude neposlušan, on će biti isključen, neće imati električne energije, neće imati pristupa telefonima, neće imati pristupa internetu. To je već druga stvar. Danas na poslu zbog promjena sistema nisu radili, eto, i ceo dan ništa nisam radio na poslu. Vidiš, brate, vidiš Miki, znači, digitalizacija je izmišljena da bi nas kontrolirali. Evo sad, na primjer, sa gotovim novcem, ja idem, kupim, danas smo kupovali vamo, tamo, i niko ništa ne zna šta smo kupili, koliko smo kupili, ali kad bude digitalizacija, a to već postoji, vi znate, kad kupujemo, kad plaćamo sa karticom, sve piše. Šta smo kupili, ovo, koliko pare smo potrošili, sve. Nema sakrivanja, nema ništa što da se sakrije, braćo. Mohamed El Pacino, dobrodošao, blagoslov Bože. Zamisli, najveći aerodrom u Njemačku, pa vidiš, pa to je, Miki, znači to što govorim cijelo vreme, to je kontrola. To će biti takva kontrola, dragi moji, jedna pipka da pipne i, na primjer, cijelo Skopje nema struju. Pa pošto nisi pokojno, ajde mjesec dana ćemo ih sad, a digitalizacija nema više novca, nema papirnatog novca, recite mi kako ćemo mi kupovati hranu, kako ćemo mi trgovati, kako ćemo stavljati gorivo, kako će, ništa neće funkcionirati. Vidite li zašto je izmišljena digitalizacija? Znači, to je sve žig zveri, dragi moji. I sada, vratimo se na našu temu. S jedne strane, znači, sistem života traže, šta traži? Klanjanje zveri kipu. Primanje žiga, jel tako? To je istina, dragi moji. Želiš da živiš, moraš biti pokoran Evropskoj uniji. Moraš biti pokoran zveri. Znači, sa jedne strane, sistem života traži klanjanje zveri, klanjanje kipu i primanje žiga zveri. Sa druge strane, Bog traži da to ne uradimo. Bog traži da se ne poklonimo od zveri, da ne prihvatimo kip, da ne primamo žig. Kome ćemo biti poslušni, dragi moji? Čovjeku ili Bogu? Kome? Pazite, na balkonu bit će najteže. Kad treba da uplatiš online i treba da platiš Skopje, nema struja i šta ćeš tada? Pa to je to problem. Onda će ti prekinuti struju i ti više nikad nećeš imati struju jer nemaš pristupa tvojim digitalnim parama. Ljudi moji, vidite sada ovaj ablem, ovu zastavu, ovaj znak, vi znate, na svaku državu, na svaki ulaz, izlaz granice, wow, ono, znate, kao diči su Evropska unija. Ali ljudi moji, koliko moćno za sad izgleda ovaj znak ili ablem ili zname koji tera silom da se klanjamo zveru, kipu i primimo žig zveri. Koliko moćno izgleda, jel da? Za sad. Sve zakone protiv Božje volje upravo ova institucija ostvaruje po celoj Evropi. Imitacija 12 zvezda apostola, znate, 12 zvezda, znači su 12 apostola, 12 Izraelove dece i 12 bisernih vrata nebeskog Jerusalima, dragi moji. To je imitacija sve Boga, ali u negativnom smislu, dragi prijatelji moji, narod Bož. U negativnom smislu, protiv Boga, protiv, znači, vladavine Boga, protiv svega ono što je sveto i čisto, dragi moji. I setite se sna Navhudonosora, kralja Navhudonosora, Vavilonskog kralja, druga glava, Danilo, šta kaže tamo, dok si gledao, odvali se od gore kamen, samo sebe i udari u gvozdene glinene noge i satrega, dok si gledao, odvali se od gore kamen, samo sebe i satrega taj lik, taj kip, haleluja, kamen,
taj kamen koji satire sva carstva na ovoj zemlji jest naš spasitelj, večna stena Isus Hristos, Jehova Bog. Dragi moji, mi živimo znači u vreme upravo ovog kipa kada će se dogoditi Danilo 42-44, što su prsti bili delom od gvožđa, delom od gline, znači da će kraljevstvo biti delom tvrdo, delom krhko, ali se ipak neće stopiti u jedno. Kao što se ni gvožđe ne može smešati sa glinom, u vreme tih kraljeva Bog će nebeski podignuti kraljevstvo koji se neće raspasti do veka. Upravo živimo u vreme ovih kraljeva, nazvan Evropska unija, dragi moji, nazvan prva zver, druga zver, Vatikan, NATO pakt i Sjedinjene Američke Države. Mi živimo upravo na nogama dole, znači vreme je da Hristos dođe po svoj narod. Vreme je da se ostvari Danilo 12. glava, 1. stih. U ono vreme podignut će se Mihael, veliki knez, anđeo koji zaštituje sinove tvog naroda. Biće vreme nevolje, znači evo ga, biće vreme krize, Ljudovit Vrečić dobrodošao. Biće vreme nevolje kakve nikada nije bilo od kako je naroda do onoga vremena, ali će se tvoj narod spasti upravo u to vreme svi koji se nađu zapisani u knjizi. Upravo u vreme kad će biti najveća kriza na ovoj zemlji, ratovi, glad, zarazne bolesti, radijacija, teški uslovi za život, to će se uskoro desiti, osjetit ćemo na našoj koži i kaže ustaće Mihajlo i šta će činiti? Biće kraj, haleluja, amin. Slava čast Bogu, dragi moji, biće kraj. Miki kaže, digitalizacija ima pozitivna stvar, danas po bankama nema više gužve da podigneš novac ili da čekaš red u banku, kao nekada seća se da danas možemo da sledimo svoj račun po aplikaciji. Da, to ok, jeste da je pozitivno, ali da, to je pozitivno, dobro si rekao, to je pozitivno, ali evo meni koliko puta već za godinu dana 3 konta menjam, 3 kartice, one bankarske, zato što neko upada i ukrade mi novac. I to što imam mi ukradu. I ne može nikad da ih nađu. To je strašno, dragi moji. I 3 konta sam promijenio za godinu dana, zato što me kradu. Kad mi promeniš konto, onda ne može da te krade. Ali opet uđi i opet uđi. Šta znam, Miki, ja sam za ono vreme kad je bila Jugoslavija, kad sam išao kod blagajnika, blagajnik mi da keš u ruke, moju platu. Šta nam je falilo, Miki? Ti si radio, sjeća se. Šta nam je falilo? Duh Sveti koristi internet. Tako je, brate moji. Prijatelji moji, uskoro pada kamen na ovom kipu. Ovaj kip je ovaj svet koji je prihvatio žig zverin. Svet je već prihvatio žig zverin, dragi moji. Svet se već žigosuje. Istovremeno se mi pečatimo. Neko prima žig zveri, neko prima pečat Boži. Sada, dragi moji, žig zverin, kip zveri, prva zver, Vatikan, druga zver, Sjedinjene Američke Države, nedelne zakone koji će izdati Evropska unija, NATO, digitalizacija novca i svega što imamo, sve zajedno je žig zveri. Da li se slažete, dragi moji? Sve ovo zajedno kao paket, kao jedan sistem su žig zveri. Znači žig zverin 666, kip zveri, prva zver Vatikan, druga zver USA, nedelni zakoni, Evropska unija, NATO, pakt, digitalizacija novca i svega što imamo, pasoša, lična karta i tako dalje, sve zajedno je žig zveri, dragi moji. Sve zajednički, znači, to sačinjava žig zveri. Sada, dragi moji, ne zaboravite ono najvažnije. Mi imamo obećanje u Marku, po evanđelju po Marku, da ćemo zgaziti zmiju. Zgazimo je, braćo moja, silom Duha Svetoga. Zgazimo je silom Hristove krvi i mi ne trebamo da se bojimo, ne smemo se plašiti ničega, samo da se predamo Bogu i mi ćemo zgaziti zmiju kao što je Hristos zgazio na krstu Golgote, haleluja. Dragi moji, Danilo 2.44 ponovo čitam, u vreme tih careva, znači u vreme Evropske unije, Bog će podignuti carstvo koje nikada neće propasti. Bog će podignuti carstvo u vreme Evropske unije, mi živimo u vreme Evropske unije, kada Evropska unija je nešto kao najjače nešto, kao najveća čast. Vidite, sve države se trude da postanu članice Evropske unije, čak
и та далечна Украина, чак не знам ко, драги мои браќи и сестри, пријатели, Бог да нас благослови, посвети да будемо победници у крви јагнета Христа Исуса. Бог да нас благослови, посвети да будемо победници силом Духа Светога. Jer наша сила е Божи Дух, драги мои. Молите се сваки дан да се испунимо Духом Божим, Светим Духом, све више и више. Jer je On свет и ми ćemo biti свети, zato što je Дух Свети свет. Zato što je Hristos naša pravda, mi ćemo biti praveni i mi smo praveni u Isusu Hristu. Sva naša pravda, sva naša svetost je Isus Hristos, dragi moji, ne zaboravite. Isus je naša sila, naša moć, sve mogu Isusu Hristu koji mi moć daje, Filipljanima 4.13. Vjeruješ li ovo, brate moji i sestre moji, zato ne zaboravi Boga. Doći će stvarno krizno vreme, kad će Evropska unija, Sjedinjene Američke Države, Vatikan i NATO pakt već pokazuje svoje zube, svoje kanđe, pogotovo sad su znači na redu ove države koji se ne klanjaju njima. Kad njih savladaju, onda smo ja i ti na redu. Onda će se okrenuti protiv Božjega naroda, protiv onih koji čuju Bože zapovedi i imaju veru Isusa Hrista. Oduzet će nam Bibliju, zabranit će znači da govorimo o Hristu. Vi znate, još kad je bio onaj prošli papa, onaj nemački, oni su rekli da treba da se uvodi nova religija, kao krislam, znači hrišćanstvo i islam, zajedničko nešto da spoju, i da je Biblija tako stara da više knjiga treba neka druga knjiga. Da li se sećate? I zato Bože naš koji se na nebesima, sačuvaj nas da imamo veru kad budeš došao da nas uzmeš po sebe. Ti si obećao da ćeš doći da uzmeš tvoj narod. Blagoslovi nas da budemo taj narod. Blagoslovi nas da budemo ostatak tvoj, koji ti je veran, koji čuva zapovesti tvoj, ima veru u tebe. Blagoslovi naš Oče naš nebeski, da u Isusu Hristu pobedimo sve poruke i slabosti i greh koji hoće da nas odvede u vječnu propast. Blagoslovi nas da budemo čisti, sveti u Isusu Hristu, našem Gospodu. Mi te volimo i obožavamo, Bože naš koji si na nebesima. Mi te slavimo, falimo u Isusu Hristu. Budi sa nama ovo večer i vodi nas u novi dan, da budemo s tobom u zajednici. Slavimo te, hvalimo te, obožavamo te, ljubimo te, volimo te svim srcem, Bože naš. Hvala ti što si nam dao ljubav i da te volimo. U Isusu Hristu, haleluja, slava ti čas, amin, amin, amin. Haleluja, slava čas Bogu, dragi prijatelji. Miki kaže, da, to je bilo nekada, brate veli, svi oni koji su protiv Boga su zver. Tako je, brate moji, njihov otac ođeo, tako je, slažem se, tako je, brate, kaže Gabriel Radu, Bog te blagoslovi tebe, brate moj, brate veli, pametni telefoni su že zveri, da li vjeruješ? Vjerujem, jeste, u pametnim telefonima posle zove, pa veštačka inteligencija, šta su? To su demoni, brate moji. Demoni su veštačka inteligencija, ne postoji veštačka inteligencija tehnički, nego demonska inteligencija, odnosno lukavost. Bog da nas sačuva svega toga i da nemamo nikakve komunikacije sa tim AI. Bog sa nama i ove će Bog da nas čuje i blagoslovi. Pozdrav svima, Maranata, Gospod dolazi, amin.